Sisi kama Wakisii sio watu wajinga, tunajua mahali maendeleo iko na sisi tutafuata maendeleo. Mbosa toikaranse gaiga nyakobwati abantu batankonye injege ndongo bwateri William Ruto noyo Professor Kithure Kindiki nesengencho ntagetebanga magenda gaiga mbosa injembere gaiga buno mochumbe emyaka 70 timba korera kende afadhali nimbaga gaiga emyaka 5 yoka mbakorerega hasi nchenchoranga ine kagi abantu bamindo kagi monga ina kagi ngoba zaba kagi mondiera kagi monga ina kagi ngombwate simole ne president Kindiki umumuroye nga kimumuroje kaki oyo tari fire oyo tari fire abantu baminto inche tintageti wakasia represent ya Kenya 2027 Buna toi karansteiga nyasayo chorre governor ya Kisii County 2027 buna toi karanste agandebyo muchumbe Javeth Nyakundi ne President Dr. William Samoei Ruto igongo mbwate story kabisa